مولانا محمد خان شیرانی اگوتی مصالحتی ڈلے ہمراہیا BNP سرو سردار اختر مینگلگو گندنندا وڈے نگیگی جاویرانی سراغا پتران ڈلا سردار اختر مینگل دلگرانی و خدشات گوش داشتگا کویت افغان مہاجرین سرکار اچھا لوٹ کو تک کہ مارا ملک بدر کرے مبی یا کمی گیش وحد یک بھی کہ مارا وطی بے پارا تاوان مبی منگوستگی 40 سال اچھا پاکستان آبادی مارا میں کہلانا افغانستان جاور حال اچھا سرپدی نیز الیکشن کمیشن چیف سیکریٹری بلوچستان 10 اکتوبر لوٹ کو تک سیکریٹری الیکشن کمیشنر عمر حمیدہ چیف سیکریٹری بلوچستان نیمگی داتا گشتہ کہ قانون تہا اداروں کی حکومت سرکاری افسرانی تبادلہ وقت کتنا کا ٹرانسفر پوسٹنگ یو کا الیکشن کمیشن رضامندی چی بیت کا بلوچستان اداروں کی شنکاری وزیر جان اچکزئی گشگین کے بلوچستان ادا 40 سالہ افغان پناہ گیرانی گرانی بار اوپار کو تک پاکستانی معیشت 150 بلین ڈالر تاوان بوتا میں ہمسائے پاکستان تہی جیڑہانی دزبان جنی کنگا گریز بکا ریاست پاکستان وطی فیصلہ ہانی سرا عمل درآمد کنک زان مروچی بیپاری ہفتہ کے اولی روچا انٹر بینک ڈالر گیش ارزان انٹر بینک کا ڈالر 88 پیسہ ارزان بھوگا پد $1 280 یک کلدار 88 پیسہ سربند بتا گستگی بیپاری ہفتہ کے گڑ سرا انٹر بینک ڈالر 282 کلدار 62 پیسہ بند بتا اداروں کی سروزیر علی مردان خان ڈوم کیا گشتہ کہ افغان پناہ گیرانی واتر بوہ کے فیصلہ ایپیکس کمیٹی فیصلہ ہانی درچہ کنک بھی چمن بارڈر سرا پاسپورٹ سرا روگ آہد یقینی جوڑ کرک بھی شیواستہ پاک افغان بارڈر سرا چمن پاسپورٹ کارگسک دیش سٹاف تعینات کنک بھی مستون ویلا دگا یک ٹپی بیران بوتگی مردمانی کچے شست سایہ سر بوتا یک دگا ٹپی علاج نیاما ٹپانی درد نسلگتا گو بیران بوتا شست پنچا گیش مردم انکتا ٹپی او علاج کریا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ خلاف درخواست سرا کیس گوش دارک چیف جسٹس قاضی فائز سروکیہ فل کوٹا کیس گوش داشتک کیس گوشدار کے نیامہ سپریم کورٹ بارے صدر عابد زبیریہ دلائل داتا جسٹس اعجاز الحسن جس کو تک آئین تیسرا سپریم کورٹ پابند کا کہ آئین و قانون ردا رولز جوڑ کنک بل آفیشل سیکرٹ ایکٹ درچہ PTI چیئرمین خلافہ سائفر کیسا 17 اکتوبر فرد جرم جنک بھی اڈیالہ جیلہ PTI چیئرمین شاہ محمود قریشی خلافہ کیس جب ابو الحسنات ذوالقرنین گوش داشتک سائفر کیس کاروائی واسطہ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی وکیل صفائی سلمہ صفتر FIA ٹیم پٹو پولی افسر ہم عامد گسا پیش بتا مسلم لیگ نون سروگ نواز شریف گشگی بنی اولی گڈی ترجیح معیشت بحالی پاکستان معاشی پیڑا محکم کنگے واسطہ درستہ وطی کرد ادا کنگی دیم روی سفرہ حمودہ بدات کنگ کے عمودہ حلاس بتا افغانستان دو روز پیسر اتکگی زمین چنڈے سبب ایران وطگی مردمانی کچ 2405 سر بتا افغانستان اداروں کی سرکار ردا 9000 گیش مردم ٹپی بیران وطگی مردمانی کچ تہا گیشی گمان اسرائیل نیمگا ارشیک کے کہلے 9 مردم بیران اقوام متحدہ گشگی کے اسرائیل ارشان صابہ 1,20,000 فلسطینی بے لوگ بتگاں اسرائیلی بمباری صابہ 159 ہاؤسنگ یونٹ سرجمہ تباہ 1201 لوگاں تاوان رستگ JUI فیض سروق مولانا فضل الرحمان گشید کے دنیا ہما سرپد بتا کہ فلسطین حلاس بتا ما فلسطینی محلو کے موقف راز جان تک فلسطین محلو کا مراد باد دیاں
فلسطینی مجاہدین اسرائیل سرا راجدۃ العرش مندی